أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس من مجالس العلم والذكر التي هي من خير المجالس، مجالس قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا شرف عظيم وفضل عظيم ينبغي أن يجتهد المرء في تحصيله والحرص عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum saya mulai menerjemahkan, kalau Syekh itu sudah mengetuk-ketuk meja, itu berarti sudah menegur kita semua. Kalau ada yang berbicara dan main-main, itu tolong semua fokus. Ya. Baik. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian menyapa kita semua para ikhwah yang hadir pada kesempatan kali ini dan menyebutkan bahwa kita berada pada majelis yang paling baik, yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang paling baik sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yang artinya bahwasanya tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mereka membaca ayat-ayat Allah dan kemudian saling mempelajari di antara mereka, kecuali pasti turun kepada mereka as-sakinah, turun kepada mereka ketenangan, dan kemudian mereka akan diliputi oleh rahmat, dan kemudian para malaikat akan menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka di depan atau di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diragukan lagi ikhwah sekalian, majelis ilmu yang kita sekarang berada di dalamnya adalah majelis kemuliaan, yang semoga dengan itu kita juga mendapatkan kemuliaan dari ilmu yang insyaallah kita akan dapatkan. إن الله سبحانه وتعالى قد اختص خلقا من خلقه وأمكنة من الأمكنة وأزمنة من الأزمنة بخصائص لم يخص بها غيرها. ومن ذلك الأشهر الحرم الأربعة. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا بكتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلم النفس محرم ومنهي عنه في طوال العام، ولكن الله أكد هنا بالنهي عن ظلم النفس مما يدل على أن العاصي فيها أعظم من غيرها. نعم لا تضاعف، ولكنها أعظم من غيرها، وقياسا عليه فالحسنات فيها أعظم. وهذه الأشهر الحرم كما ثبت في السنة الأشهر 4: شهر الله المحرم ورجب وذي القعدة وذي الحجة. Syekh kemudian menyebutkan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di antara makhluk. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan di antara yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan atau melebihkan tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Begitu juga Allah melebihkan atau mengkhususkan waktu-waktu. Dan sebagaimana kita ketahui di antara waktu-waktu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan waktu-waktu yang lain adalah yang kita kenal dengan bulan-bulan haram yang berjumlah 4. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah satu tahun itu atau jumlah bulan itu dalam satu tahun adalah 12 dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ya, dan di antara 12 itu ada 4 yang disebut sebagai bulan haram, ada 4 yang disebut sebagai bulan haram. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian dalam bulan-bulan tersebut. Afwan, tolong jangan ada yang ambil gambar, ya. Jangan ada yang ambil gambar. Jadi di antaranya adalah 4 kata Allah Subhanahu wa taala, di antara 12 ada 4 bulan haram, dan kemudian Allah katakan maka jangan kalian zalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Kezaliman jamaah sekalian adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Namun kemudian disebutkan secara khusus dalam 4 bulan ini itu karena apa? Karena ada penekanan bahwa yang namanya kezaliman atau kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan haram itu azim, itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kemaksiatan yang dilakukan di selain bulan-bulan haram ini. Lalu kemudian dikiaskan kalau kemaksiatan itu dianggap besar, maka amal-amal saleh juga dianggap besar di bulan-bulan haram yang berjumlah 4. وهذه الأشهر وسوف يكون تعليقنا مختصرا لضيق الوقت، لكن سوف نشير إلى أهم المسائل ويأتي تفصيلها إن شاء الله لعله في أوقات أخرى. وهذه الأشهر كما قلنا هي الأشهر 4. أولها شهر الله المحرم، اختص زيادة على الأشهر الأخرى بأمور. الأول استحباب صيامه كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيستحب صيامه كله. كذلك مما اختص به شهر الله المحرم أن فيه يوم عاشوراء 10 من محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقال أيضا بعد ذلك لما قيل له إن يهود يصومون 10 قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. فهو يوم عاشوراء صيامه سنة مؤكدة، ويسن أن يضم إليه 9 إذا أقول تمكن الصائم من ذلك. وكما قلنا شهر الله المحرم يستحب أصلا صيامه كله، ولكن خاصة منه اليوم 10 فهو صيامه يكفر سنة. نعم. Sebagaimana kita sebutkan ada 4 bulan haram, dan 4 bulan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya bahwasanya 4 bulan ini yang pertama adalah Syahrul Muharram, bulan Muharram yang disebut dengan bulannya Allah. Dan kemudian yang kedua adalah bulan Sya'ban.
ذكرتها أول، ما ترجم ثاني أول. شهر الله المحرم. نعم. أنت ذكرت شهر الله المحرم أولا. إيه. ورجب وذو القعدة وذو الحجة. إيه، لكن ذكرتها أول مسألة الأولى. نعم. Jadi yang pertama adalah bulan Muharram, lalu kemudian Rajab, dan kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian beliau sebutkan tentang keutamaan bulan Muharram. Beliau sebutkan yang pertama adalah bahwasanya di bulan Muharram itu disyariatkan atau disunnahkan untuk puasa di keseluruhan bulan. Sebagaimana kata Nabi SAW bahwasanya afdhalus siyam, puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa di Syahrullahil Muharram, puasa di bulan Allah yaitu bulan Muharram. Dan lebih khusus lagi adalah puasa di hari ke-10. Puasa di hari ke-10 yang kita kenal dengan hari Ashura, yang kata Nabi SAW bahwa barang siapa yang puasa pada hari tersebut maka akan diampuni dosanya selama setahun kebelakang. Dan disunahkan juga selain berpuasa di hari yang ke-10 untuk berpuasa di hari ke-9 dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, karena mereka juga berpuasa pada hari yang ke-10. Sehingga Nabi mengatakan, seandainya saya sampai pada tahun depan, maka saya akan puasa di hari yang ke-9, yaitu yang kita kenal dengan Tasu'a, hari yang ke-9. الشهر الثاني من أشهر الحرم هو شهر رجب، ولم يثبت في السنة أنه يختص بعمل معين، إنما هو من الأشهر الحرم، المعاصي فيه أعظم كباقي أشهر الحرم، والطاعات فيه أفضل، وليس هناك عمرة خاصة برجب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، ولم يأمر بعمرة في رجب، ولم يأمر فيه بشيء خاص. Yang kedua, bulan yang kedua di antara bulan-bulan haram adalah bulan Rajab. Dan perlu diketahui jemaah sekalian bahwa tidak ada amalan-amalan khusus di dalam bulan Rajab. Sebagaimana di bulan Muharram tadi ada amalan khusus, tapi di bulan Rajab tidak ada amalan-amalan khusus yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dikerjakan di bulan Rajab, baik itu dalam bentuk puasa secara khusus ataupun dalam bentuk sholat malam atau qiyamul lail. Namun tetap saja bulan Rajab adalah bulan haram. Di antara bulan-bulan haram yang kita sebutkan tadi bahwa di dalamnya maksiat yang dilakukan itu azim, maksiat yang dilakukan itu lebih besar dibandingkan maksiat yang dilakukan di selainnya, dan juga ketaatan dan amal-amal soleh juga lebih besar di sisi Allah dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di selainnya. الشهر الثالث من هذه الأشهر الحرم هو شهر ذي القعدة، هو شهر الحادي عشر، وتسن فيه العمرة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، فدل على فضل سنية العمرة في ذي القعدة. Bulan haram yang ketiga adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah di urutan yang ke-11, bulan yang ke-11. Dan di dalam bulan Dzulqa'dah ini ada satu ibadah yang dianjurkan, yaitu berumrah, melakukan ibadah umrah. Karena kenapa? Karena Nabi SAW sepanjang hidupnya beliau cuma umrah 4 kali saja, dan semua keempat umrah tersebut dilakukan di bulan Dzulqa'dah, sehingga dianjurkan untuk kita melakukan ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah. الشهر الرابع من أشهر الحرم هو ذي الحجة،
فهو ذي الحجة، يعني الذي فيه الحج. وفيه من الفضائل التي اختص بها، أولا فيه العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من الحجة، وهي أفضل أيام العام، أفضل أيام العام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن بخير وأحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء. هذه فضيلة الأولى. فهذه الأيام هي أفضل أيام العام، وهي كما قال المفسرون التي أقسم الله بها في سورة الفجر في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغيره: هي أيام عشر ذي الحجة. Nah. Bulan yang keempat adalah di antara bulan-bulan haram adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah yang kita tahu di dalamnya ada ibadah haji. Dalam bulan Dzulhijjah begitu banyak keutamaan-keutamaan. Yang pertama adalah yang sebagaimana mungkin kita sudah kenal, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Jadi 10 hari awal ini adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Kenapa? Kata-kata Nabi SAW hadisnya bahwasanya tidak ada hari di antara hari-hari yang ada amal saleh itu yang dikerjakan pada hari itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan selain amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini atau hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi amal-amal saleh yang dikerjakan di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah adalah amal-amal yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal saleh yang dikerjakan di selain 10 awal ini. Sehingga para sahabat bertanya, apakah jihad fisabilillah juga kalah keutamaannya dengan amal yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Kata Nabi SAW, bahkan jihad pun kalah keutamaannya. Kecuali, nah ini saja yang kemudian bisa mengalahkan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu apa? Orang yang keluar dengan hartanya dan dengan jiwanya untuk berjihad, lalu kemudian dia tidak kembali dengan semua itu. Artinya dia meninggal syahid dan kemudian juga hartanya dirampas. وفي هذه العشر يوم التاسع يوم عرفة الذي يستحب صيامه لغير الحجاج، الحجاج. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن يوم عرفة قال: احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فصيام يوم عرفة يكفر سنتين، السنة التي قبله والسنة التي بعده، ولا السنة التي بعده. Nah. Kemudian keutamaan setelahnya adalah hari ke-9 di bulan Dzulhijjah itu, yang kita kenal dengan hari Arafah. Hari Arafah yang disunnahkan pada hari tersebut untuk kita berpuasa selain orang yang melakukan ibadah haji. Jadi selain orang yang melakukan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa di hari Arafah tersebut. Dan kata Nabi SAW terkait puasa di bulan atau puasa di hari Arafah tersebut, beliau mengatakan, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa setahun ke belakang dan dosa setahun ke depan. Artinya ada penghapusan dosa bagi orang-orang yang melakukan puasa Arafah selama 2 tahun. وكذلك في هذه العشر
يوم العيد، اليوم العاشر الذي هو أفضل أيام العام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيام العام كما في الصحيح هو يوم العاشر من ذي الحجة، وبعده في الأفضلية يوم 11، وبعده في الأفضلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ثم أي؟ قال يوم القر، ويوم القر هو يوم 11، ويسمى يوم القر لأن الحجاج يقرون في أمكنتهم ولا يتحركون. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah hari yang ke-10. Hari yang ke-10 dalam bulan Dzulhijjah itu, yang juga termasuk di antara 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu hari Id. Hari Id, hari yang ke-10. Dan hari Id ini adalah sebagaimana kata Nabi SAW adalah hari yang terbaik dari hari-hari selama setahun. Afdalu ayyamil 'am. Dia adalah hari yang terbaik, hari yang paling afdal dalam setahun. Dan selanjutnya setelah hari yang ke-10 adalah hari yang ke-11. Hari yang ke-11 sebagaimana Nabi SAW ditanya setelah itu, kemudian setelah hari itu adalah apa? Hari yang ke-11 kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan Yaumul Qar. Karena disitulah orang-orang atau kaum muslimin yang melakukan ibadah haji itu berdiam di tempat-tempat mereka. كذلك في هذا الشهر أيام التشريق الثلاثة، 11 و12 و13، وقد قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فهي أيام عبادة لا يشرع ولا يجوز صيامها كالعيدين. نعم. Kemudian selanjutnya keutamaan di dalam bulan Dzulhijjah adalah hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik yaitu hari yang ke-11, 12 dan 13. Dan sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hari tasyrik ini adalah hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh untuk berpuasa di dalam hari-hari tasyrik, sebagaimana tidak boleh berpuasa di 2 hari raya. كذلك في شهر الحجة مما اختص به الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ففيه تتم أفعال الحج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وكذلك طواف الإفاضة والسعي ورمي الجمار، وأقول المبيت كذلك بمنى. فجميع أفعال الحج فريضة الحج تتم في الحجة. نعم. Kemudian di antara kekhususan bulan Dzulhijjah sebagaimana yang kita sebut tadi adalah adanya ibadah haji di dalam bulan Dzulhijjah yang merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima. Dan kita tahu di dalam ibadah haji terdapat wukuf di Arafah, terdapat juga mabit di Muzdalifah, kemudian di Mina, ada juga tawaf ifadah, lalu kemudian juga sa'i dan juga lempar jumrah. Dan semua ini adalah ibadah atau rangkaian-rangkaian ibadah haji yang dengan itu sempurna keislaman atau rukun Islam seseorang. كذلك مما يشرع في الحجة الأضحية،
وهي سنة مؤكدة، بل قال بعض أهل العلم وهو قول قوي إنها واجبة على القائم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. فقال العلم الأضحية، وقال بعض أهل العلم إن هذا دليل على الوجوب. Kemudian di antara kekhususan yang berada di dalam bulan Hijjah adalah ibadah al-udhiyah, atau dalam bahasa kita berkurban. Dan jemaah sekalian semoga Allah Subhanahu wa taala, berkurban, ibadah kurban ini sebagai ulama menganggapnya sebagai, atau hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya hukumnya adalah wajib bagi yang mampu, yang punya kemampuan, maka wajib untuk melakukan ibadah kurban ini. Sebagaimana atau berdasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, barang siapa yang punya sa'ah, yang punya keluasan, punya kemampuan, lalu kemudian dia tidak berkurban, maka kata Nabi SAW, pada yang korban namusolana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Dari hadis ini diambil bahwasanya, sebagian ulama mengambil dari sini bahwasanya ini adalah penekanan atau penegasan untuk melakukan ibadah kurban. Tapi sebagian yang lain meyakini bahwasanya hadis ini justru menunjukkan bahwa ibadah kurban adalah wajib khususnya atau untuk orang-orang yang punya kemampuan. وفي الأضحية عدة مسائل. المسألة الأولى أن من أراد أن يضحي وكان جازما أن يضحي فإنه يجب عليه إذا دخلت العشر أن يمسك عن شعره فلا يقص ولا يحلق منه شيئا، وكذلك أن يمسك عن أظفاره فلا يقصها، وكذلك يمسك عن بشرته فلا يقطع منها شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقربن شيئا من شعره ولا ظفره ولا بشرته. Kemudian beliau menyebutkan beberapa perkara penting terkait dengan ibadah kurban. Yang pertama adalah bahwasanya bagi yang berniat atau bertekad untuk melakukan ibadah kurban, maka ketika masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, adalah dia tidak memotong rambut, kuku, dan juga kulitnya. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin melakukan ibadah kurban, maka jangan sampai dia mengambil dari rambut, kuku, dan juga kulitnya. ويشترط في الأضحية حتى تكون مجزئة 4 شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، ولا يجزئ غيرها، والإبل والبقر عن 7، تجزئ عن 7، أما الغنم فلا تجزئ إلا عن 1، فيشترك 7 في واحدة من الإبل أو واحدة من البقر، يشترك 7 في الأضحية، أما الغنم فإنه لا يشترك فيها. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang terkait dengan berkurban adalah syarat-syaratnya.
Kita harus memperhatikan syarat-syarat ini agar kurban kita, ibadah kurban kita itu dianggap telah sah. Di antara syarat-syaratnya adalah bahwasanya hewan yang dikurbankan itu harus dari golongan bahimatul an'am, yaitu 3 jenis: unta, sapi, dan kambing. Untuk unta dan sapi boleh berserikat sampai 7 orang. Adapun untuk kambing hanya boleh berkurban 1 orang saja. الشرط الثاني في الأضحية أن تبلغ السن، والسن في المجزئ في الأضحية هو أن تكون مسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن. فالإبل المسنة هي ما لها 5 سنين، والبقر المسنة ما لها 2 سنتان. المسنة ما لها 1 سنة، والجذع هو ما له 6. Kemudian syarat yang kedua adalah hewan dikurbankan hendaklah sudah sampai pada umur yang ditentukan, yang disebut dengan musinnah. Harus sampai pada umur yang ditentukan. Sebagaimana Rasulullah bahwa kemudian beliau sebutkan untuk unta atau umur ditentukan itu adalah ketika sudah genap 5 tahun. Adapun sapi maka sudah genap 2 tahun. Adapun kambing maka umur 1 tahun. Adapun ini boleh di umur الشرط الثالث هو أن تكون سالمة من العيوب الظاهرة البينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب: 4 لا تجزئ في الأضاحي، 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، والكثيرة البين ضلعها، كثيرة يعني مكسورة أحد الأيدي والأرجل، التي البين ضلعها يعني عرجها. والثالث قال عليه الصلاة والسلام: المريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها. والرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجفاء التي لا تنقي، أي هزيلة جدا حتى لا يكون في هضمها مخ. Kemudian syarat untuk hewan yang disembelih atau yang dikurbankan adalah harus sehat dan bebas dari aib, bebas dari kecacatan. Jadi antara kecacatan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya adalah yang pertama, ketika hewan tersebut pincang atau buta, matanya 1 dan memang jelas kebunaannya. Yang kedua adalah ketika dia pincang atau patah di antara kakinya dan memang jelas kepincangan tersebut, kecacatannya. Lalu kemudian di antara yang lain, kalau dia sakit dan jelas sakitnya, sakit. Dan kemudian yang keempat,
ما أدري ماذا قلت، أنا لا أعرف ماذا قلت. العورات بين عورها الأرجاء أو الكثيرة بين ضلعها، والهزيلة التي لا تنقي، والمريضة المين مرضها. Kemudian yang hewan yang lemas, yang tidak bisa untuk menyeret badannya sendiri berjalan. الشرط الرابع من شروط الأضحية أن تذبح في الوقت، ووقت الذبح هو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق الذي هو يوم 13، فمن بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم 13 من الحجة، فلا يصح الذبح قبل صلاة العيد، ولا يصح الذبح بعد غروب شمس يوم 13. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah penyembelihan hewan kurban itu harus pada waktunya. Kalau di luar waktu yang sudah ditentukan maka tidak sah kurbannya. Apa itu waktunya? Yaitu setelah sholat Idul Adha, sholat Id, lalu kemudian sampai di hari tasyrik yang ketiga, yaitu di hari yang ke-13. Jadi kalau sudah terbenam matahari di situ maka sudah tidak sah lagi penyembelihan kurban seseorang. ويصح الذبح ليلا ونهارا، يصح الذبح ليلا ونهارا، ويصح كذلك ذبح المرأة، هذه أقول الشروط الأربعة التي تشترط فقط كما بينا. Kemudian beliau sebutkan bahwa penyembelihan itu tidak ada waktu-waktu yang harus diperhatikan. Boleh, maksudnya dalam waktu tadi itu boleh siang ataupun malam. Dalam waktu yang kita sebutkan tadi boleh siang, boleh malam, dan boleh saja atau sah saja kalau perempuan yang menyembelih. Maka hendaklah kita perhatikan syarat-syarat yang kita sudah sebutkan tadi supaya ibadah kurban kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. والذبح عبادة من أفضل العبادات، قرنه الله بالصلاة، فقال تعالى: فصل لربك وانحر. ولهذا من استطاع أن يذبح أضحيته بنفسه فهذا أفضل، وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بنفسه. وكذلك مما يتعلق بالأضحية أن الواجب أن يتصدق بشيء منها، ليس مقدارا معينا، يتصدق بشيء منها، أي يكون للفقراء ولو شيئا يسيرا. أما ما بقي فإنه له أن يأكله وله أن يدخره، ولكن ليس له أن يبيعه. كذلك مما أو ترجم هذا حتى beliau menyebutkan bahwasanya ibadah kurban ini adalah ibadah yang afdal, di antara ibadah-ibadah yang afdal, ibadah-ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ibadah kurban ini dengan salat. Sedangkan di dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar", salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Ini menunjukkan keutamaan atau keunggulan ibadah kurban karena disandingkan dengan ibadah salat. Lalu kemudian beliau menyebutkan bahwasanya yang paling afdal dalam penyembelihan adalah orang yang berkurban itu yang menyembelih sendiri, hewan kurbannya. Tapi tentu saja boleh diwakilkan
kepada penjaga. Kemudian disunnahkan juga sebagaimana disebutkan daging kurban untuk disedekahkan, untuk menyedekahkan daging kurban walaupun sedikit. Dan beliau sebutkan tidak ada kadar yang ditentukan untuk sedekah dari daging yang kita kurbankan. Jadi walaupun sedikit kita sedekahkan, maka itu sudah insya Allah sudah sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. كذلك مما ينبغي وقال بعض أهل العلم إنه واجب أو سنة مؤكدة الأكل من الأضحية، أن يأكل من أضحيته، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فيأكل منها وأقول ويتصدق بما شاء ويتزود ويدخر بما شاء، ولكن مما يستحب استحبابا مؤكدا. وقال بعض أهل العلم إنه واجب وهو الأكل منها، لأن الله تعالى قال فكلوا منها. Kemudian di antara sunnah yang beliau sebutkan adalah hewan kurban atau daging dari hewan yang kita kurbankan itu kita makan sendiri. Di antara sunnahnya kita sendiri yang makan hewan tersebut atau daging tersebut. Jadi selain tadi kita sedekahkan, harus kemudian kita juga simpan untuk kita makan sendiri. Baik langsung kita makan atau boleh kemudian disimpan. Nah, bahkan di antara ulama ada yang membuat bahwasanya wajib untuk kita makan hewan kurban kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu minha." Makanlah dari sesembelihan kalian. Ini artinya bahwa ada perintah di situ untuk memakan daging dari hewan yang kita kurbankan. حضر وقت الأذان. أقول حضر وقت الأذان. حضر وقت الأذان. هذا. نعم. لا بأس. كما Syekh membuka kesempatan untuk bertanya, mungkin 2 orang saja. Ini 2 yang pas di pandangan saya langsung. Yang depan dulu. Tadi disebutkan bahwa syarat dari hewan kurban itu tidak cacat. Nah, biasanya itu di rumah hewan, dan itu telinganya dipasangi tanda, jadi itu ditindih, dilubangi telinganya. Apakah itu termasuk hewan yang cacat? Biasaan beliau tolong tenang dulu ya, jangan ada yang bicara. Biasaan نعم نعم نعم. يقول في بعض أماكن بين الأضحية نعم حيوان الأضحية هناك أحيانا يوضع علامة في أذن البقرة. نعم نعم. شق لا بأس هذا ليس بها. لا بأس tidak apa-apa, bukan termasuk aib yang membatalkan hewan kurban kita. Yang di belakang. Yang pertama, apakah bisa digabungkan niat akikah dengan kurban bersamaan? Kemudian yang kedua terkait sedekah hewan kurban itu, apakah harus orang miskin atau siapapun bisa dikasih? Dan apakah dagingnya itu harus bisa masak atau bisa daging apakah harus daging mentah atau bisa yang masak? Soal apa tadi? Oh ya. هل يجعل الأضحية والعقيقة؟ لا يصح. لا يصح. لا يصح الجمع بين الأضحية والعقيقة. Tidak boleh digabung antara akikah dengan kurban. Tidak boleh digabung antara akikah dan kurban. Tidak benar, tidak sahih, tidak sah. Kemudian ada tani. Apa tadi dulu? Yani الصدقة من شيئا الأضحية. هل الصدقة تكون للفقراء
للفقراء أو يجوز لأي فقراء. شيء؟ الفقراء للفقراء صدقة يعني يتصدق بشيء يعني منها، ما يلزم أن يكون البقية يهدي، لا بأس، لكن الصدقة تصدق بشيء منها. واللحم المتصدق به شيخ يلزم أن يكون مطبوخا أو غير مطبوخ؟ لا يلزم أن يكون مطبوخا ولا غير مطبوخا. Jadi bisa dimasak atau bisa langsung daging mentah. Nah, oh, hah? Oh iya. Jenis. Mana kalau di Abdul namanya dia sapi itu buahnya sapi dan Oh, jadi biasa juga ada kambing, ada sapi. الأفضل من بهيمة الأنعام الذكرى أو الأنثى؟ الأفضل في بهيمة الأنعام يعني بحسب البلد الذي هو فيه، أقول ينظر إلى الأفضل في اللحم. بالنسبة للغنم الأفضل هو الذكر، وغالبا أيضا أن في البقر والإبل الأفضل هو الذكر، وهو أفضل. أما الغنم فقد جاء النص فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحاها بكبشين. Pertanyaannya adalah yang mana afdol menyembelih hewan kurban yang jantan atau betina? Jadi beliau jawab, Syekh kita menjawab bahwasanya ini yang pertama beliau sebutkan bahwa ini kembali kepada yang mana afdol di suatu negara itu. Jadi dia di mana daerahnya, yang mana paling afdol biasa orang melakukan di situ. Ya. Atau kemudian juga lihat yang mana dagingnya yang paling afdol, ya. Yang mana dagingnya yang paling bagus, apakah yang jantan atau yang betina. Tapi kemudian beliau sebutkan bahwasanya kalau kambing ini yang paling afdol adalah yang jantannya, ya, karena ini dari dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang menyembelih kambing jantan. Ya. Adapun untuk unta dan sapi maka silakan dilihat, atau dan bahkan beliau sebutkan juga bisa saja juga yang jantan itu lebih bagus. Ya, jadi dilihat saja. ماذا؟ طيب ليس هناك عدد. الأفضل في القعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان وإنما اعتمر في ذي القعدة. Lebih afdal umrah di bulan Dzulqa'dah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita sebutkan dalam materi beliau, semuanya empat-empatnya ada di bulan Dzulqa'dah. Dari pukul 11 ini yang kemarin. وهذا هؤلاء تيدر Atau أقول هؤلاء نائمون ماذا؟ لا ليس الأخير. Oh, ليس الأخير. Misalnya tapi ini sudah cukup 2 tahun sudah berada. Masih muda tapi tidak السؤال البقرة لم تكن مسنة ولكن كبير. لا تجزي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة. Ini tidak sah, ya, tidak sah walaupun besar. النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan menyembelih kecuali yang musinnah, kecuali yang sudah sampai pada umurnya tadi. Ya, walaupun besar sebesar kontainer dia tidak sah, ya. Yang ini ada umurnya. Ya. هل هناك شيء؟ نعم.
mana yang lebih afdol? Apakah kita berkorban di tempat tinggal kita, atau kadang ada yang minta berkorban di daerah yang terpencil, yang misalkan yang minoritas begitu. يقول أيهما أفضل أن نقاتل في بلدنا في بلدنا أو نضاهي في مكان بعيد هناك سكان المسلمين قليل. الأفضل أن يضحي الإنسان في بيته وأن يتولى هو أضحيته، وإخوانه المسلمين يتصدق عليهم. Jadi beliau menjawab bahwasanya yang afdal adalah kita menyembelih atau berkurban itu di rumah kita. Ya. Adapun untuk yang tadi yang di tempat-tempat minoritas, maka kita menyembelih di sini lalu kemudian sedekahkan ke sana. Ya. Karena sudah Nanti dijelaskan satu hadis bahwa barang siapa yang mempunyai kelonggaran untuk berkurban, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan sekali-sekali dia mendekati tempat sholat. Apakah pelarangan sholat ini di waktu sholat Idul Adha saja atau secara keseluruhan? يسأل الحديث من وجد ساعة ثم لم يضحي فلا يقربنه الصلاة. هل النهي عن الاقتراب من المصلى هذا خاص بصلاة العيد فقط أو نعم صلاة العيد. صلاة العيد saja. Menjual, siapa yang menjual? لا يجوز Boleh. لا يجوز بيع شيء منها. Tidak halal atau tidak boleh menjual apapun bagian dari hewan yang kita kurbankan. Solusinya jangan dibuang, jangan dijual. إذا كان لا يوجد أسئلة خلاص. لا يوجد. Sudah? Isal bin Arabiyah. Haram alaihi wasallam. رجل إذا ذهب مرة واحدة في حياته هل يعود وجوب الذبيحة في السنة الآتية؟ نعم الأضحية ليست تفعل مرة في العمر، لا الأضحية كل سنة إذا كان يستطيع. Jadi saya jelaskan dulu. Pertanyaannya adalah apa tadi pertanyaan? رجل إذا ذهب مرة لا أنا أترجم الجواب. الأضحية ليست مرة في العمر وإنما في كل سنة. Jadi kurban itu bukan kewajiban satu kali seumur hidup, tapi kewajiban di setiap tahunnya bagi yang mampu. Tapi bukan sebagai upah, tapi sebagai hadiah. Kemudian kedua, mana lebih betul jika seseorang itu punya hutang yang besar, lebih besar misalnya kepada harga kurban itu, mana lebih betul apakah dia bayar hutang atau kurban? Soalan awal tadi yang pertama kata kuncinya tadi. Oh ya, ihda syai' min al-kalimat min al-udhiyah li aslami yuwakkah ilayhi. Ihda hadiyah
يعطيه أجرة كاملة يعني ويديه، أخاف أنه يكون هذا لتقليل الأجرة، يمكن لتقليل الأجرة إذا لا يعني لا يعطيه إذا كان هناك شك في إعطاء تقليل الأجرة، إلا إذا أعطاه الأجرة كاملة ثم أهداه بعد ذلك فلا بأس. Beliau sebutkan bahwasanya tidak dihadiahkan kepada penjaga, tidak diajarkan kepada penjaga karena khawatir jangan sampai itu sebagai upah. Kecuali kalau misalnya upahnya yang dalam bentuk uang sudah dibayar semua lunas, baru dikasih sesuatu dari itu sebagai hadiah, itu baru bisa sebagai hadiah. Tapi kalau upahnya belum ada, kemudian kita kasih daging, itu jangan sampai walaupun kita dapat hadiah tapi justru jatuhnya nanti malah ke dikhawatirkan jatuhnya malah ke upah tadi, bukan ke hadiah tadi. Apa tadi yang kedua? رجل عليه دين أيهما أكبر عنده شيء يقضي دينه. Yang afdal untuk melunasi hutangnya dulu. Ya, saya kira cukup ya, sudah tidak ada yang bertanya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين مجتمعين على الحق متواصين به، وكذلك الصبر متعاونين على البر والتقوى. وأسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الآخرة ووالدينا وكل من له حق علينا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وأهلها وبلاد الحرمين وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وشر ومكروه، وأن ينصر إخواننا الموحدين المجاهدين في كل مكان، خاصة في بلاد الشام وفي فلسطين وغزة، أن ينصرهم ويوحد كلمتهم ويثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم وينصرهم على اليهود المعتدين الغاصبين ومن أعانهم من المشركين والكافرين والمنافقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan doa-doa yang sangat pantas untuk kita aminkan semua, kebaikan untuk kita semua yang berada di sini, untuk kedua orang tua kita masing-masing dan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina dan di Indonesia. Mohon maaf atas kekurangan dalam terjemahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.